o miaƒe nukpɔlawo kple nyasalawo katã abe ale minya ne Ewenyigba TV yenye ya abe anɔme be dzinu yi ke va yia minɔ teƒe ya eye miwɔ report le mɔdodo wɔm wole si ke va na aƒe aɖewo me wo va ɖe be esidzadza va tsɔ aƒeawoa ke egbe mi ga le teƒe ya enu yiwo dze be mɔdolawo na wɔ afi wa get solution to that problem ele me be over well yeta mi le teƒe mi ana mi anye be mɔdodo le dzi ma eye na ame aɖewo ƒe aƒemewo esi va tɔ aƒewoa wova kpɔ kuxema gbɔ va wɔe be esia emie ɖe amewo ƒe aƒeme eye ta ne mi le nyimegbe kpɔm le teƒe ya bridge yenye ya wowɔ vɔ esɔ vie ko ke nu ye susɔ ko nye be woawɔ me woadu ke aku ɖe edzi ke fie be wowu enu yenye ma eta mena mienye be nenye pin alo nu kaka ge dzanyigba ma na mianyam akpene be miwɔ ɖeka kpli mi eye mi tsɔ le ƒe dɔntutu ya kɔve na mi ŋkɔ nye nye xɔse ble xɔ to Ewenyigba TV akpena mi